Round of applause for Osmosis. Jansen, Bonnie Mama, responsibly. Yanchia Ghana for Emubia Kaba and Babridge Ahosepe Jumedi or so. I say world of entertainment, near my air train diano. Ye sumna, ya pinsim, a wolfiacasim. Meeting the Sandra or him in Patrick Dinning Cindy. I am Cindy be a guy, Sandra. But a Jumania Miadunti or Smomuchi one. When you start sending her, where do you or your guy? Sister Sandy be a guy. Sister Sandy be a guy. We a guy. No cranny say young way. Young way, Latinia by at some young way. Could you let the honoma could me feel her penny see? Neighbor, you're quite near Kumasin, you who yame. And I could do giant Toma. Near my could do to. Men an agent too. Na me chance and be mukakra. Ayana. And yet they say, and I can say, Sam, I saw him at 3 o'clock. Na me jaya shata, the same bijna ha can call for home and patch many time. And yet, Juma, and I family. And then ye producer na me war, and a director na me wa. Mumu bi ho kran ka menimo. E bi te se fa yoja. Nye fie ha na wo ba, me menimo ba bia. Tema kunkum. Any PR osmosis. Omadaroma. Ena wa beji din. Efie na ma wo betrend, efie na ma wo beji din ya congregation no. Se efie ni mu na abaya no. Oye adwuma. Na fa yo jampa cho video no wankasa wo hwe. Hello sofo. Video no hwe. Uhui. Wankasa do wani hwe. U say de mekai. Eti fa yo jam igina ha atuduabo na ma wo. Som. Mi gina ha ya. Na matuduabo no ama wo. Na Bible natural say a curse without a cause. Enyina da. Menye wo boni bia. Me mo wudin. De cause so e wo social ne media. Na me begina ha say den. E kan. Onim so na normal day we men so. Ba se wo bebo me dua, abo me generation dua enye adwuma. Me say wo untimi nya me hwe. Me shro bibia. Se me shro bibia nka 13 years adwuma ka me jai. Onim krofo de me call malam. Gospel musician de me picture come sa na malam ne me fan. Na malam ne frɛ me se obi de wa beja. En krofo mo de agija. Asofo mpanimfo a ne ye wobuo mu o mo se o mo ye nyame adwuma. A wo mo de ekogyae na enye wo. Usa. Wo mfisa. Fa ye oja. Me se me sister Sandy. Me show we ne. Me show wachina. Me show nesma 21 days no. Ya fasting me didi a chen. Also we ye fasting 21 days. Me general didi mu 21 days no. Ato amana se duabo a wo fire oja wabono. Wo betete na wadi. Na ma ye kill. Sister Sandy ne ka say. Mama ne obi. Mama ne we mama comment 7 no. Eso. So I do on a normal day mean few. Who are you to curse? Who are you to curse? Ya starting from edwumedie no. Na hwese nya me ma no omotonwom e die rusie. Who say talent e wo krom osmo bonsema nhoma nkwale. Ye. Kwale. Amba bi mo adwuma ye. Because nkwala no mo ye 31st 15 no. I perform the next 15 be next week Sunday. Now we share near 15 be mama goes say ready music girl ready my boy girl me mama goes. Afi way. Sa 30 na sa 12 na ye be no. E be yo oja because hey what dey shade bra. E bia na wan hwe show no enra we nya adaje mpa show. Cause we Adom TV e be no repeat. Ama why then. We hu bi nti e performance se course so enra da. Na ye nto ansem so mpa show me ba sisi a. Maji shema na menya bibi ni besia na menya nia na masedo me wasa masuka fi serious modern bona bada tabida sheida claim say you love me so for me to come on so much me say that unye sina me da me sorry no me
even gonna be that girl would give it them fire, give it them fire. Peru, and I'm sorry to me. One papa, even gonna be that girl would give it them fire, give it them fire. Peru, yo baby, yo baby, yo baby, yo baby, yo baby, yo baby, listen, yo baby, yo baby, Chegum Pachoka is a question that Biabisha Silicon House production by 2:30 now at Nase. 3:30 we are live on air. Adom TV so with me if she be na fire ojawe part 2 so me no wunwie wo. Oja sa Yesu din na wodi bodua me hu bi kra da so obi abodua in the name of Jesus I curse you me hu bi da. Eti sa Yesu din na wodi bodua no fire oja sa Yesu din na mi som etoma no na mi gina fidie kese so announce Ghana for wasi mo date enra enenso mo date se bibi ya me sister Sandy se bi oh there are times I hear for stories omo fancy she omo to born it's all good e kan adwuma ne ho yeah so adwuma no ye nim de enene ba wo fire oja me ya benkuma wo fire oja se bibi ya me e free na ekọ se bibi ya me e bi kwa na anim ho ba wo you are responsible. A free ne ekọ medical de ama lawyer me say ko police station hello sofo se bibi to me nai particular mpa e wona ade bo ne to honum because wo say yen twen ne hwede ebesi enti eguso twen no on that note papa sofo bibi ya sister sani me hati bibo assassination si kofo ba me su bekume kofo be eye wo fire oja ena waye next time kasa be no munsuo ate eye nsuro bibia o yen ametiwa me nsuro hu late kumasi ni abaya there is nothing under this sun that I fear so far as God is alive ti bibia me agana for mumisa fayo oja makawa ha Wabe Kofi Ampedu Abdullah Awudu pa kwesi a compare ni osmosis per se mosofo no bibi jamia we hold you responsible entin shoma guso koso me no ka se me na tikwan so ameko airport akwa hye opanyi kese ne yetwa egu afidi kese so ama mo ehu enti me ko airport bibi ya mi o efiri na ko bibi fa yoja tema gungun your pastor say anwa me frɛ wrong meat gra me we try wrong meat it was yam fan shoma ni nya kwan na me nda fabric wholesale GH for ase say omapam eye atade ama me coat 2 omapam e de ahya me fabric wholesale GH for abeka allied filling station o echi hono mo a Akins osmosis Master Thomas Amabigels me producer Welbeck Kofi Ampedu Thomas I see you all Madam Catherine me da wongi na masinti matena da soni ba me ni na buru mi nua but DJ bomenyum me fan bomenyum osmo janyum tum bonyum ame fayo ja sawe me sa so sabi ofie se dua mato ama no sabi ofie se mato ama no ka ho sabi ofie mato ama no jemu mame janyum ni mame boko na me mfa ensi yeah hey sao ai dai wo Ime abatima. abuja mi de besio na mako nyame aduma Wednesday ye be shower ham guys quick wo shamo ko mafabo Yeah, me tiare no.